Motivacijskih zadataka, čiji je opšti cilj sticanje i unapređenje znanja i veština nastavnika u izradi ovakve vrste zadataka, održan je u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju. U okviru seminara razrađeno je više tema, među kojima su izrada situacijskih zadataka, njihovo bodovanje, kao i pretvaranje zadataka znanja u situacijske. Ovaj seminar, namenjen profesorima srednjih stručnih škola, deo je projekta obuka 50 nastavnika stručnih predmeta na jugu Srbije, koji realizuju Udruženje nastavnika M-Forum, Nemačka vladina organizacija za tehničku podršku i saradnju FIS projekat i Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju Leskovac. Moj cilj je bio da projekat spusti malo na jug Srbije, odnosno da nastavnici iz ovih škola koje nisu do sada sarađivale sa nekim većim projektom imaju jednostavno uvid kako njihove kolege na zapadu i u zemljama Evropske unije rade i kakvi se u stvari zadaci primenjuju u tim zemljama i jednostavno približimo oblik nastave koji se sprovodi sa ocenjivanjem u aktivno orijentisanoj nastavi. Vrednost čitavog projekta koji obuhvata 10 seminara akreditovanih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je skoro 690.000 dinara. U ovom iznosu Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju Leskovac učestvuje sa 23%, sami nastavnici sa 7%, a ostatak finansira Nemačka vladina organizacija za tehničku podršku i saradnju FIS projekat.